Northeast zote channel a kalo lom le vek chuwa Meghalaya chuan zirlai omlo na sikul zani paruk zeta nia report ani hei hi apui khop mai han ngai thlai la Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma chuan state a zirlai omlo na sikul zani paruk ni na soya sikul sang ni zani somruk pakwa zirlai pakhat chau zel inziak lut an ti a soi boka zirna siam thatna konga malak atul zia soi bokani Chief Minister chuan sarkarin zirna system ma har satna an tote sukyang turin manasa takin la ti soya zirtir tu te le zirlai ti ham thatna tur ngai poimo ani thu soi bokani Meghalaya Chief Minister chuan private school sangli za som sari pani apui thu le zirtir tu te hlo za som ruk panga vel atum pha ni na soya marchak state zinga sang beran ni thu soi zirna lama hian Northeast state te po hi han sang fal zok zok hi kanom lem lo ni hian a hriata Mizoram sarkar thar hianin education reform te po an han soi ria tin education minister pu wanlal thana kai hruina hnoya hianin Mizoram zirna hian ma son view ni hian a hriata aikal lak ti bo chu education department a hian angong athui bera alian ber boka tunma aikal lak ni thin khatuna hi chuanin are thokhat view to ni hian a hriata hei hian zirlai ti angong anei thadon nge ngong tha nge ngong thalo nei don ti chu takin loka ala chiang mai tur angai leng poni se state dangina an ti ngai lo aikal lak sarkar tharina an ti bongam hi an fakom ve hrim hrima vote zonna na man tlak lo kan ti pialama hian vote ei hek tu he education department a ringat po hian aikal la sangte lan oma chung ho chuan PM sarkar hi an vote du to kherangem ti te poni chuwangin he malak na hi chutlak huam thil ti takmeu ani kan ti thin kha ania election lia tlintum rana malat hrin te tan chuanin he aikal lak ti bo hi chuti melo tur chi ani sarkar hoi sen le tlak huam po malatan chau ti chi ni te pon a hria to me Mizoram tana tha MMC kan momo ngoi ang chi te dikle huai taka malak na tur tam tak om zinga hian aikal lak te reson ka than chin fel te po kha te lo me kha vote zon nan chon man tlak lo takani chutiang thil dik ti te chu Mizomi pui hian kan la zo lo deu ni hian a hriata chutianga thil tha ti te sarkar tir zela vote ai chuanin keimani chung kwa keimani mi maltana thil thalo takha he ramle namtana thil tha halo ni ve thaya ramle namtana a thatna thlir lem lovin kan mi mal kan chung ko tana thalo zo kani te phei chuanin kan vote lo pha mai thei ni chung te chu he ramle namtana thil tha sarkarina ti hi mi puite hian kan la tha thiam che lo nge kan la zo che lo ni an soi thin hi adik mel khop mai nge kan ngai dan le o heti la hian Redford bompuak kha ngong ala kal chho zel maya sarkar lei pui chuan helpol thil ti nge yani thu chuan siam tarup maya Prime Minister Narendra Modi kai hruai Union Cabinet meeting a khan Redford bula bompuak chu rampon mi firfiak pol thil ti nge yani ti in resolution anti chuak tarup mai Cabinet meeting nei ma in Cabinet Committee on Security CSS chuan poi khoina thleng thirle dan nei bokani kha Puantak ang khan tho tran zan daruk le minute somli panga borvela Redford Metro Station bula Hyundai i20 car boma pu kami som pathum an thia som ni an hliamani kha Union Minister Aishwani Vishnu chuan thil thleng chu rang taka chui chiana ni thule he thila in nam hnoi le ati tu ba ka sponsor tu te chu hriat chua an chunga an phu ang hremna le ro rel na pe kan ni tur thu atar langa Cabinet chuan thil thleng chu poi an ti takja thule firfiak pol laka zero tolerance policy kalpuya nuai bo turin India chu chol lawa akal tur thuwa soi Cabinet in resolution an pasa hian rong taka tharum thona thleng wanga thi te an torpui ti an tar langa poi khoi tu te chunga hian chanlet na pe kani ngei tur thu an tar langa Prime Minister Modi poi khoi tu te chu hrem lawa chua an ni lo tur thuwa soi ani kha ahun taka security agency malak na chu chuano man ti thu an tar lang bokani Cabinet Committee on Security meeting at Hurel te chu official apuan zarom lo ma se sarkar lai pui chuan thil thleng chui chua ani ngei theina turin security force ko ta thu nei na pum hlum al hlan nia tarlan ani bompuak wang khan Delhi police te chuan unlawful activities prevention act UAPA noya thu boyan ziak lut ngala chui chian na kalpui tur hian National Investigation Agency NIA ko ta engkim da ani to bokani kha Cabinet in bompuak firfiak pol ti ninge ya an chal nuwa poi khoina ne na inzom na nei nia hriat pot eco sport car nei tu Faridabad police in an man le to boka bom phurna kar khal tu fin fiana tur hian Umar Nabi anu DNA sample po zirchian tur hian lak felani to
Delhi Metro Rail Corporation DMCR chuan Lal Kila Metro Station chu khar chhun zomani tur thuan soya hi chui chen na le ven himna khawzok ken ko ani theina atana ni bompuak kai hnoya hian Jammu and Kashmir Dr. Om Nabia Thian haite le lekha lo zirpui thin te chanchin kim chang hriat turin man an ni to bokani Prime Minister Narendra Modi chuan Red Fort bula bompuak wang khan hliam Lok Nayak Jai Prakash Hospital en kolmek te atlo boka Modi hian Bhutana ni ni chamin hajina ni kha Bhutan atanga New Delhi ron kirla in damdo in lam hi panding ngala dam lote dam thathuai tura du sakna hlanin poi khoina thlen tu le mo phur tu te man chu nge ya an chunga ro rel na lek ko ni tur thu Modi chuan soi o kan thret angin US sarkar history ya shutdown rei berkal pui ani chumi shutdown ti top na turin Donald Trump chuan spending bill a hming aziak ta ni kha US President Donald Trump chuan US chanchina sarkar shutdown rei ber chutiang ti top na turin short term spending bill pomta ka hming azia hnan ta lowa a chantir ta ni Trump chuan ni somli pathum chung hnathok theilawa phuara ni hnuwa sarkar chuan dan pa ngai angin hna thok chhun zom le to don ati spending bill hi Senate pass ani hnu in nilai ni zan khan House of Representative a pass ani vele a House a pass ani hnu rei lo te a president hian man thei turin hminga zia hnan ta ngala ni kha Democrats le Republican de funding bill chungchanga an hun chhunga anin rem theilawa wangin sarkar shutdown angai pha a ni somli pathum chung shutdown ni in hemi chung hian sarkar hnathok maktuai khat point pali vel chu unpaid leave a choltir le lo lalowa thok an oma America mi puyeng emazat hena eitur chom dolna pek po balha pha viau boka staff in deilona wangin ram chunga air service po tam takin ti top balha am bokani bilaming azia ma hian Trump chuan hunrei tak sarkar shutdown ani chhana Democratic Party a pu'a politics thil wang chawa he thil hi ti an ni nakuma midterm election nei tura po an thil ti hi theng hi lo turin mi puite a cha zui bok Israel chuan Gaza marlama Zikim crossing chu chhomdolna phurtu truck te tan nilani tangkhana hongle ta a motor lut tur te chu Ministry of Defense Noyaland Crossing Authority nuluk tekin an enfiat mekani until phur te chu UN le international organization ten hena hlan haniang UN Humanitarian Office UCHA chuan Zikim crossing hi September ni som pani khan an khar tana hemi hnu hian he crossing kaltlang hian Gaza Strip a chhomdolna thon lu ala om le to lovani UNH agency rang ten Gaza marlama chengte mammo tamjok thon lu ani theina turin hong turin an lo ngen to a nilani tangkhan hon le ani tani US President Donald Trump ro manna anga October ni soma Israel le Hamas in Gaza Strip in ka hayan puan hnuwa chhomdolna thon lu dan tu ro manania ni khata tak zaruk porvel tal lut tura be seyania mase hetiang zat hi an lut lo nia soyani Zikim crossing honani le ta ka wangin trak lut zat hi pun chho be seyania ama in Gaza chimlama Karem Abul Salem le Central Gaza Al Karara crossing te hona lo ni to bokani kha hi kan puang to a Pakistan Parliament chungchanga dan siam kha Pakistan Parliament chuan an ramdan pui siam thatna constitutional amendment somni la pasarina an kalpuya ni lani khan an pasani kha dan pui siam thatna tura khanin Chief of Defense Force post siam tharna ha oma chuta chuan constitutional court din na turte potel bill kha Parliament Upper House Senate in an poma khamin hu khan thole ni khan law minister Azam Nazir Tarar chuan Lower House National Assembly a pulut lea soihawani hnuwa eptute boycott nakara pasani tani vote lak ma hian zelatang mek Prime Minister Hlui Imran Khan party Pakistan Tariq e Isaf member te chu a copy potlerin Prime Minister chair lama an vom pheya National Assembly Speaker Ayaz Sadiq chuan bill thop lama vote jani somthum palit la ina du lo lama vote liat la tia soi Prime Minister Shehbaz Sharif Pakistan Muslim Chief Nawaz Sharif le Pakistan People's Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari te po he soihawna hian an tel ani Parliament in nia pasani ta ka wang khan President Asif Ali Zardari pompuina chauma mo ani ta bill siam thata hian President chuan Prime Minister thuron na hnoya Army Chief le Chief of Defense Force te ruat ani dona arwat dona Joint Chief of Staff Committee Chairman post chu November ni somni pasari sang ni somni panga ti to parot ani boka Chief of Army Staff chu Defense of Chief Force ani boka nga Prime Minister nen indron in National Strategic Command how to tur chu Pakistan Army atangin ruat ani anga
sarkar chuan Armed Force ami te chu Field Marshal of the Air Force le Admiral of the Fleet rank thlengin a kaisan tir don boka. President in a pumpui huna Army Chief Asim Munir chu Chief of Defence Force ani ngal dona atram azo huna areng pa nga ya le in adam chung zong dan mangin thu boy siam sak thailo tura hum immunity pack ani dona ni hei hi sipailam du sakna bil uchuak takni te pona langa democracy kal ani ti in midam tak chuan an soisel ve bokani. Pakistan hi sipai ro rel na lo om nual towa sipai an parliament a po hian Myanmar ang dewin anin rol thuk viawani tuna an bil pass thara hi chuanin sipai ho tulok te hi dan manga an thu buai ngai tu thailo chutiang chuan phum him tlat an ni don ta ti na ani o pon thur tam takom ma se khati sina khan kan han du tok photanga tunlai thil thleng thar ber ber te he channel a hian kan ron vom lut zel dona in longa chang zel don nia.